Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje You magazina. Ovaj današnji You magazin počinjemo sa jednom zanimljivom gošćom, nekadašnjom djelatnicom velike institucije Ujedinjenih naroda, a sada konzultanticom koja također radi pri Ujedinjenim narodima, ali evo savjetuje i Europsku komisiju i još mnoge druge vrlo važne institucije. S nama je u studiju Viktorija Jordanovska. Dobrodošli u emisiju i program YouPlanet televizije. Hvala Željko, drago mi je da sam tu. Hvala što ste me pozvali. U Beču ste relativno kratko, ali ovako kad čovjek pogleda vaš životopis, radite za UN, radite evo i za Ujedinjene narode i Europsku komisiju, nekada ste radili za Apple čak, sve su to fine, krasne reference. Iz Sjeverne Makedonije, iz Skopja ste. Vi odlično podnosite ovu vrućinu. Tako je. Da. I super mi prija. Da. Moram da kažem, da. Evo, kazao sam u uvodu, ovdje u Beč ste došli relativno, 9 godina, nije ni puno ni malo, ali za ova ostvarenja koja ste već ovdje učinili, sigurno značajno. Ajmo se malo vratiti u Skopje, tamo ste išli u školu, ali onda ekonomska srednja škola, bilo vas je i u Grčkoj, i u Dubaju, kako je išao taj tijek? Znači da, završila sam ekonomsku školu u Skopju i onda 17 godina sam imala i htjela sam da idem na onaj razmjena studenata, exchange program. U Americi sam bila godinu dana, učila sam, živjela sam u San Diego i onda sam se vratila i tako mi je bilo, malo mi je bilo, znači htjela sam još više da idem vani, pa sam odlučila i bila sam na fakultetu u Grčkoj, u Solunu, studirala sam tamo, američki koledž je bio, studirala sam biznis administraciju, predprijemaštvo, znači da, i na kraju sam čak taknula malo i međunarodne odnose, diplomatiju. Eto, fino. I onda sam se vratila natrag u Skopje, radila sam u marketingu, bila sam u advertising, marketing, i u jedan trenutak rešila sam da idem u Dubaju. Idemo u Dubaj, ima ona pjesma. Da, tako da kratko sam bila u Dubaji, radila sam isto tamo i onda sam se vratila natrag. Kad sam se vratila, baš taj period sam radila za Apple. I onda sam rešila hoću da otvorim nešto svoje. Znači potičem iz predprijemačke familije. Tata moj ima njegov biznis, mama isto. Tako da sam cijel moj život učila i bila dio toga i onda je bila nekako poduzetničke, hvala. Ne, odlično vi govorite. Ja sam i zadivljen, govorite odlično, gdje ste naučili tako dobro jezik? 4 godine sam živjela sa Bosanca, tako da verovatno od tamo dolazi. I tako sam rešila da otvorim svoju kompaniju. Imala sam moju kompaniju, pa skoro 5 godina radila sam u Makedoniji event management. Sa tom kompanijom i preko mojom rođakom Gordanom koja je došla da živi ovdje, spojila sam se sa austrijskom firmom i oni su mi bili klijenti. I tako sam počela da radim za Europsku komisiju u stvari. Preko te firme, to su bili tenderi svugde u svetu. Kad god dobijem neki tender za neki nastan po svetu, onda ja otputujem tamo, pa organiziram taj nastan tamo. Tako sam proputovala preko 30 zemlja i radila u preko 30 zemlja u svetu i organizirala nastane. Puno lepa iskustva su bila to. I tako u jedan trenutak dobila sam ponudu da dođem u Beč i da radim za tu kompaniju. I tako sam došla. Ta kompanija je imala poveznice baš sa UN-om. Ne, ništa. To je bila kompanija koja što je baš radila na ove evropske projekte. U Evropska komisija? Da, Evropska komisija, to je tehnička podrška na makedonski, support. Podrška je istina na naški, ja kažem uvek. I radila sam tu, znači to su bili veliki projekti od preko 2-3 miliona eura.
Radili smo isto u Makedoniji, radili smo na Balkanu puno. I onda se ta priča završila tu u Beču i ostala sam bez posla. Ali čekajte, bili ste izravno djelatnica, zaposlenica Ujedinjenih naroda? To posle dolazi. To posle dolazi, da. Znači, ovo je, kad sam došla tu, radila sam za ovu kompaniju ATC Consultants se zvala, Austrian Tourism Consultants, i onda se firma zatvorila ovde u Beču, produžila je da radi, u Bugarskoj smo imali ofis, u Makedoniji smo imali ofis i ja sam odlučila da ostanem tu i tako sam počela da tražim novi posao. A umeđu vremenu sam, znači još dok sam bila u Makedoniji, počela sam da učim NLP, znači postala sam coach, ali još nisam bila spremna. Samo malo još objasnite ovu skraćenicu, to je neurolingvistički trening. Neurolingvističko programiranje. Da. Znači, u principu, kako bi to narodski rekla, to je jedno uputstvo kako da koristimo mozak. Znači, ono šta kupimo novi telefon i provedemo sate čitajući uputstvo, da naučimo kako ovaj telefon radi ili neki mikser kod kuće ili nešto. A nikad nismo pogledali šta ovo u našoj između dvoje uši što se dešava. Koliko koristimo mozak, resursi? Pa koristimo 100% mozga, samo koliko smo svesni, pitanje je. Kažu neki znanstvenici svega 2% da imamo, da koristimo one resurse koje imamo u biti, ali evo. Znači nesvesno, znači to je nesvesno, znači ima jedna quote, rečenica koja kaže dok ne osvestimo ono što nam je nesvesno u glavi, ićemo kroz život misleći da nam je to sudbina. Znači dok mislimo da je ovo je moja sudbina, nije sudbina. Znači mi kreiramo naš život. To ima u teologiji bi se reklo sloboda. Da. Dakle, mnogi ljudi vele vodi me neka sudbina i to je negdje neko zapisao i ja sad samo kročim tim putem, ali ono što vi želite reći čini mi se, ne, ja odlučujem kud ću ići. Da, ja odlučujem i ja sam ona koja, ili onaj koji kreira svoj život. Da. I tako ste vi onda kreirali život i eto vas u UN-u, a jeste li da bi se zaposlili u UN-u trebali imati kakve vezice? Znate, mi iz Balkana, mi dolazimo i sada radi netko za Ujedinjene narode, taj mora da ima debelu vezu. Ponekad imaju i veze, sve ima, znači to je ogromna organizacija, ali više bi rekla da je bitna preporuka. Ali svugde je bitna preporuka. Da, i naravno, bitno je iskustvo, bitno je što ste pre toga radili, edukacija je bitna, reference su bitne, da. Da, na Balkanu bi se reklo vezica za one koji nemaju elementarne uvjete pa dođu do nekog posla. A ovdje na zapadu svi imaju uvjete, sada i u Austriji je preporuka potpuno legalna i legitimna. Ali pretpostavljam da svi imaju te elementarne uvjete. Dobro, onda došli ste u UN, u onu ogromnu veliku bečku zgradu i kako ste se snašli tamo? Bilo je teško, to je lavirint. Prvo da se fizički u onoj okolini snađeš. Obični smrtnici ne mogu ni ući tamo, imaju pregled jedan, drugi, treći. Baš kao na aerodromu je, kad ulazite unutra je baš kao na aerodromu. Da, tako da prvi, baš sam bila bačena, ono kad kažu bacate u vatru. Baš su me bacili u vatru. Ova generalna konferencija na kojoj ja radim, već 6. godina mi je ovo, dešava se uvek u septembru. A ja sam počela da radim 1. septembra, a konferencija je bila posle 3 nedelje. Tako da, mislim da sam svaki put, po 3 put dnevno bila izgubljena unutra. Nisam znala gde se nalazim, u zgradi. Bukvalno je lavirint, preveliko je dok se snađete. Tako da sam puno vremena gubila u trčanju od vamo do tamo, od snaći se i to sve, ali onda čovjek se na sve navikne. I čovjek brzo uči.
Mi smo baš ovaj naš mozak što kažem da ga ne koristimo je jedna mašina koja neverovatno brzo uči. Ja sam za UN nešto kratko radio prije 30 godina. Onda su mi rekli, ajde probaj tamo dobiti neku preporuku baš kod vas. Onda ja mislim, pa što oni imaju sada, to prošlo 30 godina. Međutim, ja sam došao tamo, što vi kažete, jedan pregled, drugi pregled, treći, i onda tamo čovjek me nađe, jeste, imamo sve, gdje ste bili, što ste radili. Organiziranost takve institucije. Da, znači to je baš javna administracija na internacionalnom nivou. Točno, da. I onda ste vi bili zaduženi za organiziranje ovih velikih njihovih susreta, sastanaka. Da, to su konferencije. Konferencije. Od čeg se sve sastoji vaš posao? Ja sam, odgovorna sam za sajam, znači i za one manje... Popratne sadržaje. Popratne sadržaje, da. Znači to je prevelika konferencija. Tim koji radimo na njoj je veći od 100 ljudi, koji radi samo na tu konferenciju. Organizacija počinje istog dana kad završi konferencija, za sljedeće godine. Znači preko 3500 ljudi imamo koji dođu u tih nedelju dana, od ponedjeljak do petak traje i iz celog sveta, bukvalno iz celog sveta. Da, to budu onako malo jače face, je li tako? Pa ima, da. A onda ovako to i mediji dobro poprate. Ta sigurnosni aspekt je sada značajan. Kako vam se to čini sa te sigurnosne strane? Surađujete sa tim svim agencijama? Sa svima, naravno, da. Znači mora da ima, na primjer, pre svake organizacije imamo nekoliko sastanka sa UN Security, sa onaj bezbednostna služba. I onda tačno se zna, na primjer, bedžovi, onaj bedž s kime ulazite, svi imaju različite boje. Znači, ukoliko je neki ministar, boja je jedna. Ukoliko je neki dio delegacije, boja je druga. Ukoliko je učesnik sajma, boja je treća. Ukoliko je neki observer, kao na primjer neki predstavnik iz neke internacionalne organizacije, boja je različita. Znači, i to je tako dobro organizirano da samo sa pogledom na bedž oni znaju. To je neki sustav akreditiranja. Da. Ta boja je za taj prostor. Tako, da. Na primjer, i onda ima puno pravila koje mora da se slede. Znači, to se nauči i onda... Na početku je teško, kao i svako. Gde god idete i sve je novo, onda je teško dok se snađete, dok naučite, ali onda sa iskustvom sve postaje lakše i lakše. Da. Sad ova Evropska komisija, rekli ste sudjelovanje u ovim programima, projektima, poticajima. Nama ovako se čini milijun je tih nekih programa, projekata, što bi rekli pojednostavljeno, tu negdje novaca ima, samo kako doći do njih. Jeste li vi radili te projekte za neke nevladine organizacije koje se sufinanciraju programima, projektima Unije? Za nevladine organizacije ne, nego ovo je bilo baš biznis. Znači, tako da privatne firme, ima ih puno, koji apliciraju da implementiraju te evropske pare. Naprimjer, reforma za zakon nekih zakona. Naprimjer, legislativa u Makedoniji kako bi se pojednačila ili izjednačila sa evropske legislative, naprimjer. I onda Evropska unija daje pare. Kako bi se taj projekt implementirao, kako bi makedonska, na primjer, ta legislativa izjednačila sa evropskom i onda to je kao neki čekor koji nas vodi bliže do evrointegracijama. Da, recimo sad je Sjeverna Makedonija, primjerice kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i ona sada mora sve svoje zakone i podzakonske akte izjednačiti sa, kako to ovi političari vele, stečenim pravom Unije. Tako. Tako da ima puno evropskih para, ali isto ima i puno kompanija koje grabe za te evropske pare.
Da. I onda konkurencija je velika. I sad je Hrvatska, što mislite o tome, ovaj Pelješki most, ako ste pratili mediji, 2 kilometra mosta, veliki novac, upravo baš iz Evropske unije. Što mislite inače o tom evropskom putu zemalja Zapadnog Balkana? Hrvatska je u Uniji, Slovenija je u Uniji, ali ostale zemlje su bliže ili dalje. Makedonija već puno nekako blizu, ali nikako krenuti. Uvijek nešto te Grčka, te Makedonija, nikako da krene. Nikako da krene, baš. Ja u principu ne volim politike. Znači, iako sam studirala, iako sam učila, bukvalno se ne bavim time, ne čitam medije, nemam TV kući, nemam televizor kući. Bravo. Tako da bukvalno izolirana sam iz tog sveta. A nema li je to možda neki onda hendikep kad evo sad recimo dođe trening i evo taj neurolingvističko programiranje, kako onda ako nisam u nekim tijekovima medijskim, nekim događajima, ne znam, studenti me pitaju za stanje, ne znam, u Ukrajini, Rusiji, Srbiji. Ništa to nema veze nema potrebe. To je možda još i bolje da to ne razbijamo glavu. Znači, kad bi me neko pitao, ja uzvratim sa pitanjem. Šta vama to daje kad znate? Znači, šta dobijete iz toga? Evo, čitam svaki dan vesti, čitam šta se dešava u Ukrajini, čitam šta se dešava sad je u Izraelu isto. Znači, svjesna sam, pogledam ja. Ali više pasivno. Pasivno. Zato što šta vama to daje? Pitanje je. Šta dobijam ja od toga kad znam? Vele mnogi ljudi, samo imam sikiraciju, samo imam probleme na koje ne mogu uopće utjecati. Eto tako. Tako da ja sam više, mislim, ja i ono što radim i ono što učim ljude s kojima radim je baš ovo pitanje je vrlo bitno. Ne samo za medije, nego baš za ceo život. Znači vi nama savjetujete, nemojte gledati televiziju. Vijesti. Svako kako hoće. Pitanje je šta meni ovo daje. Jel dobijam nešto korisno ja od toga? Jel mi pomaže da stignem tamo gdje sam krenula? Jel mi pomaže da napredujem u mom životu? Jel mi možda da? Ako radite u medijima, na primjer... Da, onda moram gledati. Onda moram. Onda vam to pridonosi, pomaže da stignete tamo gdje idete. Ali ako meni to ništa ne daje, onda ne radim ga. Mislim, to je to. Tako da pitanje za sve u životu je šta meni ovo daje. I da li ovo što dobijem ja pomaže meni da stignem tamo gdje hoću da idem. Sada me zanima, bili ste evo u takvoj jednoj velikoj organizaciji zaposleni kao njihov djelatnik, ali vam to nije bila očito dovoljna satisfakcija, ni status, budimo iskreni, pa ste krenuli u samostalne vode u Austriji. Kako je to iskustvo? Ima li tu onako papirologija i onda kako i doći do klijenata, do posla? To je sad jedna druga perspektiva. Da, to je skroz različita perspektiva. Trebalo mi je puno hrabrosti, moram da kažem. Zato što Objedinjene nacije, UN, to je sigurni posao. I onda kad sam rekla mojoj šefici da ne želim taj fiksni posao, svi su me gledali kao da nisam normalna, mislim. Da koliko tamo ima? Gotovo 6.000 ljudi radi. Da, otprilike 5-6 hiljada ljudi. Da. I sada tamo ima onih koji samo gledaju da prvi u mjesecu i dođe plaća, šta me briga za bilo što. Da, baš tako. A vi niste bili takav, sad vi idete iz te sigurnosti i idete u samostalne vode. Da, ja sam rešila da je ovo to što hoću da radim. U svakom slučaju nisam htjela da zatvorim ta vrata, tako da sam se dogovorila sa ljudima tamo da kad im trebam, bit ću tu. Znači, ukoliko mogu, svakako bit ću tu da im pomognem, da dođem kad je generalna konferencija ili kad je neka velika, zato što obično mi se jave kad je nešto veliko. Pa i sad radite za njih? Da, trenutno radim za njih, trenutno radim. Generalna konferencija dolazi u septembru i tamo sam. Da. Ali recimo to je zanimljivo da oni ipak, vi ste na jedan način otišli od njih
ali oni nisu rekli, pa ona više nije naša, ali evo, i to je zanimljivo. Mnogi bi možda se tako poneli, pa ona je otišla od nas i što je više trebamo. Ali ovdje nije to slučaj. Nije. Znači, komunikacija je, ne mogu da kažem koliko je bitna komunikacija u životu našem. Znači, ne možemo da ne komuniciramo. Šta god. Čak i kad čutimo, komuniciramo. Da. I onda, bitno je kako iskomunicirate sa tim ljudima koji vas okružuju. Znači, kad bi ja rekla, ma baš mene briga, neću da radim za vas, ali ja sam komunicirala na način na koju dobijem šta hoću. To je cilj komunikacije. Pojednostavljeno bi rekli da ste vi tamo zalupili vratima, onda bi vam ta vrata bila zatvorena. Jasno, baš tako. Tako da sam otvorena vrata, mislim, ti ljudi su mi svi dobri prijatelji i tako da od tamo isto dolaze sad i druge preporuke, znači, naravno. Samo se širi ta. Širi se, baš. Širi se ta mreža. I to je jedna lepa priča, mislim, baš ono, donesi mi isto i sigurnost zato što je dobro plaćana, tako da ova 3 meseca onda ja investiram u svoj biznis. Na početku bar je to bilo tako, odradim malo u UN-u pa onda investiram te pare da promoviram moj biznis, zato što svaki početak nije lak. A vi ste to utemeljili 2018. 2018, da. I kako otprilike sada ste zadovoljni time, hoćete li nastaviti, širiti se ili kako? Da, pa polako ide. I rekla, ovo mi je 3. biznis već u kome sama. Znači, i tako da rešila sam da iskoristim svo ono znanje što imam od pre godine kad sam radila druge stvari, ali to je ipak, struktura je. Tako da sam rekla, ovaj put idem polako, ne jurim nigde, polako. I u principu, ovaj biznis nije Coca-Cola, znate, ono, da sad da ja puštim reklame i ljudi dođu kod mene. Ne, nego zadovoljni ljudi šire tu priču. Znači, oni koji su došli, koji su promenili svoj život, koji su baš naučili kako da kreiraju svoj život, onda pričaju svojim prijateljima, ljudi vide isto promenu koja se desila. I sad to me baš zanima, ajmo na stranu ove velike institucije koje dobro plaćaju i vi od toga dobro živite, ali kako je sa malim ljudima, običnim ljudima koji potrebni su vašega savjeta? Kako vas mogu naći, što im vi onda, kakav im plan nudite u tom coachingu, evo o tome za kraj još da nam objasnite. Da. Znači coaching. Coaching je francuska riječ, coach. I to znači kočija. I šta je zadatak kočije je da vas prenese od tačke A do tačke B, jel tako? Da. Tako da to je coaching. Znači, kad radim individualni coaching, onda definiramo gdje smo sad, znači koja nam je točka A i onda gdje hoćemo da idemo, koja nam je točka B. I onda moj zadatak je da pomognem klijentu da stigne do tačke B, na primjer. Isto je i sa timskim coachingom, radim i sa kompanije, sa timovima i onda to je jedan dio i onaj drugi dio su ove seminare, ovaj trening koji radim, gdje to je baš jedan 15-dnevni transformacioni program koji traje 5 meseci i 5 meseci radimo svaki jedan put mesečno, jedan vikend, 3 dana. Intenzivno je, radimo na osvešćivanje onih naših programa koji naš život vode, a nismo svesni. I onda učimo kako da komuniciramo, kako da pregovaramo, kako da odstranimo one limitiračka verovanja koja imamo, kao na primjer možda kaže neko, ja nisam dobra majka, na primjer, ili ja nisam dobra u financijama. Znači, to su sve neki limitacije ili ona verovanja koje mi imamo u našoj glavi koji nisu možda tačne. A što je presudno u komunikaciji, odnosno u dobroj komunikaciji i lošoj komunikaciji? Ima recimo u nekoj tvrtki ljudi koji su iskreni i dobronamjerni,
i recimo na većem su položaju i oni počesto kažu onako, možda se katkada to čini grubo, ali to što kažu je istinito, to je točno. Ali način komunikacije u tom smislu možda nije bio primjeren. Da. Sada to može predstavljati problem. Što vi savjetujete u tom smislu? Jel tu treba biti malo diplomat? Pa, možemo da kažemo diplomat, da. Bitno je da budemo svesni, zato što komunikacija nisu samo reči. Reči su samo možda 10% od naše komunikacije. Onih 38% su, ili 35 do 38, znači to je star neki research, istraživanje staro, je tonalitet. Ako ja pričam glasno ili ako ja pričam polako, različito se primi poruka. I onda govor tijela. Govor tijela je isto iznad 50% od naše komunikacije. Da. Znači sve to treba imati u vidu. Treba da budemo svesni. Kada nekom nešto želimo saopćiti. Da. I onda... Moramo li misliti, kad nešto želimo nekom saopćiti, kako će ta osoba to primiti? Da. To moramo imati u glavi, tu misao. Ne moramo da imamo u glavi pre nego što komuniciramo, ali trebamo da budemo svesni u trenutku kad komuniciramo kako ta osoba prima to. Tako da u NLP-u mi kažemo da rezultat naše komunikacije je ono što dobijemo iz osobe s koje komuniciramo. Znači, šta hoću ja da dobijem iz ove komunikacije? Ili hoću da možda dobijem neki ugovor da potpišem, ili možda hoću da iskomuniciram neki feedback ili neka kritika. Znači, šta ja hoću da dobijem sa mojom komunikacijom? A zašto ljudi, kaže se kritika, često se govori dobronamjerna kritika, da bi nam svima bilo bolje, da bi nekom timu bilo bolje. Ali nismo svi spremni prihvatiti kritiku jer sve doživljavamo osobno. Kada, netko nešto kaže, on je mene povrijedio osobno, a on nije povrijedio osobno, on misli za dobro korektivno. Ali zašto to ne prihvaćamo tako? Što je tu u poslijedi? Pa, zato što tu je ego u pozadini. Najčešće je. Naravno. U pozadini onda, bitno je isto i kako je kritika upućena. Znači, da li si ti loš čovek, loš radnik, lošo dijete, ili ovo što si uradio je loše. Znači, to je baš velika razlika. Nisi ti loš, ali ovo što si uradio nije najbolje. A ta razlika je jako važna da se Znači, to su finese, to su baš one nijanse koje prave razliku od onaj izvrsni komunikatora do dobrog komunikatora i do lošeg. To su baš nijanse. Sada u školi, na poslu, ukoliko su, profesori, učitelji, loši komunikatori, šef na poslu, loši, onda se to sve nekako kao domino efekt slijeva na one najmanje. Jeste li suglasni s tim? Baš tako. A komunikacija je najbitna stvar, mislim ja, u našem životu, a nikad nas niko naučio nije. U školi ne učimo kako da komuniciramo. Da, interesantno, to je odlika čovjeka, komunikacija. Da. Prvenstvena odlika da jedino čovjek između sebe, osim možda životinje, pretpostavljaju su da imaju nekakav vid komunikacije, ali imaju ovu jezičnu, izvrsnu komunikaciju kao ljudi. Da. Tako da, to je, ja mislim da komunikacija kao predmet mora da uđe u osnovnu školu. Da učimo djeca. To je vaša ideja. Da je to tolika važnost. Ja se slažem s vama. Da. Zato što to naš život se sastoji od gradenja relacija, od mreže, umreživanja, a to je sve povezano. Evo, poštovani gledatelji, u ovom jako zanimljivom razgovoru sa Viktorijom, sa pobjedom, jel tako? Da. Smo razgovarali kako komunicirati, kako biti bolji komunikator, pa evo, i ako i vi osjećate tu potrebu kao samostalan
ili kao poduzetnik, poduzetnik, ili kao da. dio tvrtke, ili kao tvrtka, da se evo obratite našoj današnjoj gošći Viktoriji Jordanovskoj, koja će vam sasvim sigurno, s obzirom na njezina znanja, iskustva, pomoći u vašem životu i u ovoj prevažnoj stvari komunikacije. Za kraj, ovo neka možda bude poruka da se više usredotočimo kako komunicirati, ili? Može, da postanemo svesniji, ja bih rekla, da postanemo svesniji šta izlazi od nas i šta primamo. Znači, bukvalno, da postanemo svesni. Evo onda nemamo, poštovani gledatelji, što drugo za dodati. Budimo svjesni kako i na koji način komuniciramo, jer toga se sastoji praktično naš život i naši međusobni odnosi. Naša emisija You Magazine ide dalje, ostanite s nama.